Amen bazalwane. Leli chorus bazalwane lethu liqhubeka. Liqhubeka phambili. Amen bazalwane. Ngoba bazalwane sehlangene la ukuyezulwini. Ayikho enye into esihlangene. Sifuna ukuya nje ezulwini nje. Ayikho lokho sehlanganyela bazalwane. Ayikho enye into bazalwane. Amen. Umuntu uyosinqobela bazalwana munye ukuthi masimdumisa uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke. uNkulunkulu uyobona ukuthi siyamthanda. Amen. Ayena uNkulunkulu masimthanda bazalwana angeke asiyekelele empilweni zethu. Amen. Uyena oyosinqobela bazalwana. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Amen. Noma kunjani bazalwana sithi qhubeka phambili. Amen. uNkulunkulu ukhona. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane ngibiye ngithi ngiyambonga umama bazalwane ukuthi ake akhulumele indaba le. Bengisayithulile mina ngithi ngeke ngiyikhulumele indaba lena ngoba oyiningi mabeza nonto zabo bazalwane. And then abazalwane manje sabona beshintsha. Sabona beshintsha bazalwana sebashaya umasipala bazalwana uyazi ingubo yakhona ishaya le enyaweni maya ngayehla lapha esontilini uzofika la iseyithathe yonke idust yakamasipala iyiletha la manje sangazi thina bazalwana ukuthi usho ukuthi insindisho yenza njani iyaphuquka or yenza njani ukuthi umuntu ubonakala ngengubo yesishaya phansi bazalwana esehamba sohola lododi le yonke la estradeni ukuthi usindisiwe. Cha bazalwana akukho njalo. La ematsheni lana vele ivangeli bazalwana abantu abasha bebaqoka izinto ezithe ukuyehla. Kodwa hayi umasipala bazalwana ochanyela estradeni. Hayi bazalwana no lutho. Manje mina bengisayithulele nje ngithi hayi umama mangabe yena uyayithanda lento lena ukuthi umuntu mayehla lapha ezeshanyela aze afike la enkonzweni manje la enkonzweni mawuthi ubheka ingubo lapha phansi seyingcolile ingathi ubegibele imoto izulu lina wakhohlwa into iroko ngaphandle ifika lana iseyigcwele udaka. Amen bazalwane. Amen. Hayi kodwa unibonisile bazalwana ukuthi uqoqe njani. Nango umama sokumama. Umama mbili abazalwana mangabe imala bathi abakho. Mangabe egqoke kanje bazalwana kothi uqoqe kanjani. Amen bazalwana. Amen. Ugqoke kahle uyakholwa bazalwane. Into efunekayo bazalwana akudingi ukuthi ukubonise ngokugqoka ukuthi uyakholwa. Ukukholwa kungaphakathi enhlizweni. Kodwa asisho ukuthi no ugqoke izinto ezikupintshayo ezikukhipha ifika. Nezimfishana izibhebhe ukuthi ngoba usindisiwe. Sifuna inkolo bazalwana engena umuntu ngaphakathi iphumele ngaphandle. Amen. Ubonakala ukuthi umzalwane. Kodwa asifuni imishanyelo bazalana kamasipala hayi cha. Yona angiyifuni bazalwane. Amen. 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 Kufanele ukuthi intombi zami. Ndoshi. Akenikhupula amasokisi. Manje kodwa intombi zasematsheni bazalwana siyifundisani siyifundisa ukuthi ifanele ukuthi iqoqo mashanela. Phela labantu laba bafanele ukuthi babonakale bazalwana basazothathwa labantu laba. Fanele ukuthi babonakale manje base bagqoke njengama Muslimi. Manje ama-Muslimi avala nekhanda bazalwana awasabonakala namehlo kodwa ubufebe bona ngaphakathi enhlizweni uthi ngila. Manje thina siyahlambuluka bazalwana
fanele ukuthi nabo babonakala ukuthi bahle bagqoke nje kahle bazalwane. Sazothatha ingane zami lezi. Siyabonga bazalwane. Ngiyabonga umama ukuthi akayithashe lento le ngoba mina bengizoyikhuluma manje uthola ukuthi ngiyilimazi. Ngoba lapha bazalwana ngantshela lapha kuloya mama. Inkinga loya mama loya. Inkinga uyabona lo mama mina ngiyakholwa bazalwana ingakho ngihlele naye. Inkinga uyabona njengoba efakaza la ethi uyahahaboza unjalo. Uyenze kahle uyenze kabi kuyafana. On and off ngeke umazi bazalwana uyaguguguguka. Manje mawukholwa bazalwana fanele ukuthi uwazi ukuthi no vele ukuba kanje. Amen. Manje ufanele ukuthi mawuyenza kahle yenza wena lokho okungaphakathi enhlizweni yakho. Ukuthi uzothethiswa akunandaba. Fanele ukuthi athethe. Ngoba ngesinye isikhathi uyanqoma ngesinye isikhathi athethe. Kukuhle. Manje awazi ukuthi manje wena ufanele ukuthi usebenzise ukukholwa kwakho. Ungayi ngaye. Mawungaya ngaye ungaduba ekholeni ungabona uphuma ngomnyango. Amen bazalwane. Manje le ndaba bengisayithulile nethi hey ngelinye ilanga kuzoyiphihliza yena ngiyazi ukuthi mangiyiphihliza soqabana le ekhaya. Soqabana le ekhaya. Amen bazalwane. Ukholwa kunjalo bazalwane. Amen. Ukholwa kunjalo fanele ukuthi sikholweni. Siyabonga bazalwane. Ake siye ngezwini masinyani. Kodwa ngiyalile nje umculela iculo lami hayi ngiyalile bazalwane. Hayi. Asinazi kanjani bazalwane. Uphuma phambili. Chorus lakudala bazalwane. Siyabonga bazalwane. Ake siyene kafishana bazalwane sofunda nje incwadi kaJoshua. Joshua 7. Ngake ngisakhuluma izinto eziningi bazalwane lesikhathi ayibonile ukuthi sesihambile. Ake siyene kuJoshua bazalwane uJoshua Joshua 7 sizofunda ku mhlambe singaqala ku 19. Amen. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for the word that we are about to read. Let it dwell in our hearts. In Jesus' mighty name we pray, Father. Amen. Joshua 7. Isihloko. Icala lika Akani nesijeziso sakhe. Verse 19. uJoshua wayesethi ku-Akani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo, ungangifihleli. 20. U-Akani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso, ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, ngenza ukuthi nokuthi. Ngabona empangweni ingubo enhle yaseShineyari namashekeli angama200 esiliva nesigaxa segolide esinesisindo esingamashekeli angama50. Ngakufisa ngakuthatha, bheka kuthukusiwe emhlabathini phakathi kwetende lami nesiliva liphansi kwakho. 22. uJoshua wayesethuma izithunywa zagijimela etendeni, bheka kwakuthukusiwe etendeni lakhe isiliva liphansi. Zakukhipha phakathi kwetende zakuyisa kuJoshua nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, bakubeka phansi phambi kaJehova.
24. uJoshua nabo bonke abakwa-Israyeli benaye bamthatha u-Akhani indodana kaZera nesiliva nengubo nesigaxa segolide namadodana akhe namadodakazi akhe nezinkabi zakhe nezimbongolo zakhe nezimvu zakhe netende lakhe nakho konke nakho bakukhuphelela esigodini sase-Akhori. 25. uJoshua wayesethi, usihlupheleni na? uJehova uza kukuhlupha namuhla. Bonke abakwa-Israyeli bamkhanda ngamatshe, babashisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe, bamisa phezu kwakhe inqwaba yamatshe, isekhona namuhla. uJehova waphenduka emphuthelweni yakhe enkulu. Ngalokho igama laleyo ndawo laqanjwa ukuthi isigodi sase-Akhori kuze kube namuhla. Amen. Bazalwane. Manje yilokho bazalwane esifundisana ngakho namhlanje ukuthi njengoba sisho bazalwane ukuthi ake nithembeke kuNkulunkulu nehlangothi. Ngoba ngempela ngiyanitshela bazalwane ukuthi noma ngabe ubani noma ngabe yimi mangabe ngingathembeki kuNkulunkulu kwafika usuku lokuthi ngihambe ngeke ngene nawe ungeke ungene. Indaba nje yilapho bazalwane. Uyabona omunye nomunye bazalwane njengoba yela unenkinga zakhe zala emhlabeni. Kodwa ngelinye ilanga bazalwane uzolishiya nami uzolishiya lelizwe. Kufanele ukuthi ngale nakhona ibe silungisile. Ngoba isono bazalwana asifanelanga ukuthi sisifihle. Kufanele ukuthi isono sisidalule. Manje le ndoda le bazalwana ayizanga ithembeke kuNkulunkulu. Uakhani bazalwane uNkulunkulu wabatshela ukuthi lapha baya khona bangathathi noma ngabe yini noma ngabe isente yalapha bangayithathi basuke nayo bese nayo la bahlala khona ematenteni abo. Amen bazalwane. Kodwa manje uSathani wayikhuluma ngenye indlela lento lena wathi no Akhani thatha lento lena ngoba wena akaboni. Thatha lento le uhambe. Manje namhlanje ngithi bazalwane enhlizweni zenu phakathi angiyazi mina ngiboni kodwa uNkulunkulu uyabona. Amen. Saba noNkulunkulu bazalwane ningasabe bafundisi. Amen. Ngoba ngelinye ilanga umfundisi uzomshiya nesonto lakho uzolishiya. Amen. Uyabo uyedwa ngale. Amen bazalwane. Amen. Manje le ndoda le bazalwane yabona ithi ngabona ngathatha. Uthi bona lento lena ithubusiwe etenteni lami. Usho ukuthi ifihliwe ngamanye amagama. Uyifihle kuphi etenteni lakhe. Amen bazalwane. Ngoba abazalwane ababoni noJoshua akazange abone. Kodwa uJoshua watshelwa uNkulunkulu ukuthi ukhona umuntu othathe into eqalekisiwe. Manje uNkulunkulu uyalefulathela ibandla ngendaba yomuntu oyedwa bazalwana wenze njani uthathe into eqalekisiwe. uNkulunkulu akakhona ukuhlala lento eqalekisiwe. Manje mawufihle into
isiqalekiso isono bazalwana siyisiqalekiso mawusifihlile wena ungafuni ukusikhipha uyazi ukuthi awuqalekiswanga umuntu awuthakathwanga kodwa usiqalekise wena. Amen. Awuthakathwanga. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Ngoba abantu bayathandaza bazalwana. Bayathandaza baze baye entabeni bazalwana bayozila ukudla. Amen bazalwana. Kodwa zikhona izinto efanele ukuthi aqale ngazo ezi-basic. Afanele ukuthi aqale ngazo ukuthi before ukhuphuka intaba uyazibheka. Ufanele ukuthi usihlole wena kuqala. Ukuthi yini? Ukuthi awunalutho na enkabeni noNkulunkulu. Awukhuphuki nje intaba. Amen. Ikhona enye inyanga bazalwana sisakhula beyikhona la eShawela bazalwana. Mawufika lapha uyohlola lapha ubefika ethi uyafuna ukuthi no ukhulume nabakini abalele ubatshele ukuthi ufunani uthi yebo ngiyafuna abese kufaka lapha ekamreni lakho naleminyanga bazalwana. Manje athi khulumake ungena uyiwana akangeni naye ungena uyiwana la. Manje enye indoda ebengixoxa kade bazalwana ngoba nami ngangisekhiwini ngifuna ukuya. Manje enye indoda bazalwana ebengixoxela yathi hey enye indoda lapha angithi kumnyama ifuna ukuphuma ngefestele ibone ifuna ukuphuma ngefestele bafikile bayibhaqabula abakubo bathi uyenza amanyala le ngaphandle uza kithi la uzobuza ukuthi no uyenzini amanyala owayenzayo. Amen bazalwana. Agcina ngalelo sikhathi angisali lapha. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Manje kangakanani mangabe ubhaqabula abantu bakini bakubona ukuthi uyenza izinto ezingalunganga kangakanani uNkulunkulu ke uNkulunkulu bazalwana. uNkulunkulu angeke athathe umuntu oyesinengiso bazalwana mayesefile ayohlala lapha ezulwini. uNkulunkulu yithi mayembona abone isinengiso akangeni bazalwana. Umusa awusekho mawusuhambile. Hey Nkosi. Mangabe amadlozi bazalwana akhona ukubona umuntu ukuthi uyenza amanyala kangakanani uNkulunkulu. Amen. Singabi bazalwane evangeli leqiniso kodwa iqiniso singena. Amen. Manje le ndoda le ithi yabona. Amen bazalwana. Yabona. Amen bazalwana. Isiliva yabona ingolide. Amen bazalwana. Yathatha yayothukusa etenteni. Amen bazalwana. uNkulunkulu waflathela iIsrael. Wayiflathela ngendaba yane ngendaba yokuthi bathathe isiqalekiso. Baya empini mawufunda uzobona ukuthi baya empini bazalwana bafa balimala kabuhlungu. uJoshua wakhala kuNkulunkulu. uJoshua esakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ukhalelani ngoba labantu laba bawonile. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Kwaze kwafuneka ukuthi manje kufanele ukuthi kuhlolwe kwenzeni into eningi bazalwana. Ekugcineni yaze yakhipha yena uAkhani. Yathi nangu uAkhani uye lo uthathe lento le. Manje uJoshua uthi indodana yami uthi awunike uNkulunkulu udumo umtshele ukuthi uyenzeni.
uyezwa uthi anike uNkulunkulu udumo angitshele ungitshele ukuthi uyenzeni. Ingakho sithi hlambuluka tshela uNkulunkulu. Manje abantu babona ukuthi hayi labafundisi bafuna ukuthi sibatshela amahlazo wethu. Amen. uJoshua uthi ndodana yami nika uNkulunkulu udumo ungitshele ukuthi uyenzeni. Washo ukuthi ngibonile ngathatha bona ngithusile etendeni la ngifihlile lento lena etendeni ya. Amen basala. Amen basala. Amen basala. Izinto abazalwana esifihlile amen bazalwana izo ezizoyenza ukuthi ungene ezulwini or ungangeni. Izinto ezifihlile ungafuni ukuthi abantu abazazi mara kodwa uNkulunkulu uyazi. Amen. Sikhona izinto ongayifihla sikufake. Sikhona izinto ongayifihla singafaki ezulwini. Izono bazalwana noma ngabe sinye ngeke sikufake. Mawufuna ukuthi uhambe noNkulunkulu basaba ufanele ukuthi njalo nje uyifune wena ukuthi uklini kangakanani. Fanele ukuthi sigeze ngaphakathi. Sigeze bazalwana. Njengoba siyithanda bazalwana masiza la sithela amanzi siyageza. Sigeze. Abanye bazabageza kayi3 kwelanga. Abanye mabegeza bazalwana bathatha 3 hours yonke umuntu egeza. Ufuna ukuthi abe clean. Manje nakuNkulunkulu bazalwana kufanele ukuthi no masihlambulula bazalwana masifuna ukuthi sibe clean sibe nesikhathi noNkulunkulu. Sibe nesikhathi noNkulunkulu. Sihlambuluke lesithunzi, sihlambuluke ngisho nebalanyana elincane. Sihlambuluke sithembeke kuNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu uyahamba nathi. Mawuthembeka kuNkulunkulu, uyazi ukuthi mawuthembeka kuNkulunkulu, uyohamba noNkulunkulu, uhambe noNkulunkulu, uNkulunkulu aze akuthembe. Amen. Akushintshe. Athi angisafuni ukuthi abe lapha ngoba uNkulunkulu mawuhamba naye bazalwana uba nokushintsha. Amen. Akushintshe uthola ukuthi manje hayi lutho isono sekuyimpumalanga nentshonalanga. Usohamba noNkulunkulu manje usohamba naye manje uhlala nje umlalela ukuthi no athi uyenzeni uyenze athi uyenzeni uyenze athi uyenzeni uyenze. Mamlalela uNkulunkulu. Amen bazalwana. Amen. Ngoba into exabanisa umuntu noNkulunkulu ayikho enye into bazalwana yini isono. Noma ungakholwa kakhulu bazalwana ukhulume ngezilimi. Kodwa uyazi ukuthi noma unesono uNkulunkulu uyokulahla. So ingakho yabona Matthew 7 verse 21. Ithi asibona abathi inkosi abayongena emusweni Yesu. Kodwa ilaba abayenza intando kaNkulunkulu ukuthi uyenze njani mawuthembeka kuNkulunkulu udalula uSathane. Amen. Isono masifikile enhlizweni ungasifihli. Amen. Usho ukuthi hayi uSathane usetoloke wathi. uSathane usetoloke wathi. uSathane usekhulume wathi. uSathane usekhulume wathi. Mawufunda nje emlandweni kaIsrayeli abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu lisho ethi nokusasa nesingcwelise kuyobanani. Amen. Ngoba ubengafuni ukuthi bayofika kuye benjani bengcolile. Ubefuna ukuthi basingcwelise bazalwane babengcwele. Amen bazalwane. Ngoba bebamsaba uNkulunkulu bazalwane. Bebazi makuthiwa hey mkuyiwa kuNkulunkulu umunye nomunye ufanele ukuthi ayenze njani asingcwelise. Ngempela bebayenza kanjalo ngoba bebayazi ukuthi waya lapha ufihle into ungayenze ukuthi ungabuyi. Amen. Ufike ushone.
Amen bazalwane. Nabapriest abazalwane njengoba besebenza etempilini kuthiwa no bebahukwa ngentambo. I-life safe ahukwa ngentambo lapha ukuthi no mayesebenza lapha mabebona ukuthi no akasabuyi bavele nje batonza intambo ngoba nabo mabengangena lo ukuthi uwonile ngaphakathi bayafa. Manje ube tonzwa ngentambo mawuthola ukuthi no akasabuyi udonzwa intambo aze aphumele ngaphandle uthola ukuthi hayi uNkulunkulu usemqulele ngaphakathi. Amen bazalwane. Manje yiloko bazalwana imfihlo yala ematsheni yiloko bazalwana ukuthi sidalo lisono. Imfihlo. Yabona mase ngayibamba lapha bazalwane ngiyamtshela ukuthi sofika kuthi. Sofika kude kakhulu. Amen. So ngene ezulwini ngempela sigijima. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe njani sibe ngcwele ngoba naye unjani ungcwele. Kakhulu abantu abahlala la bazalwane. Abahlala la etempilini. Fanele ukuthi nihlole nje njalo nje abahlambulukisi bakhona lana fanele ukuthi nihlole nje. Ilanga lingashoni nje ungazanga uhlambuluke ukuthi uyohlambuluka ngesonto mawungayenzeka ukuthi ufe ntambama. Uhlala etempilini. Fanele ukuthi nihlole ngempela. Ukuthi lapha ekitchen njengoba niphaka lapha ukuthi hayi mina ngeke ngaba nomona ngabona ukuthi ubani uphakelwa kakhulu. Into encane ngayenza ukuthi ungangeni ezulwini. Ngabona ukuthi yena uthelelwa inyama eningi usho ukuthi uyathandwa. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Sekade yona lento le bazalwane. Uthi ngibonile nathatha bona ngifihlile. Manje ngithi yini into oyifihlile namhlanje? Mana bekhona into oyifihlile bazalwane. Ikhiphe. Abahlambulukisi bakhona la. Mase phuma la ikhiphe. Ngoba kungayenzeka ukuthi no ungayikhiphi lento leyo oyifihlile enhlizweni yakho oshoyo ukuthi hayi lena ngeke ngiyikhiphe. Uthola ukuthi yona lento leyo ongafuni ukuyikhipha bazalwane yiyo ekuvalela indlela zakho. Yona yenze ukuthi no yonke into yakho ingaphumeleli. Nemikhuleko yakho mawuthi uyacabanga nje ukuthi hey udala ngikhuleka ngathola ukuthi yiyo evaleni imikhuleko yakho. uNkulunkulu akayizwa ngalento le oyifihlile othi wena ngeke ngisho. Ngithi mina yisho namhlanje sikhulule. Njengoba wena uzibophile zikhulule. Umatekwana ngeke akhulule, umfundisi ngeke akhulule, wena ufanele ukuthi uyenze njani? Usikhulule. Uthembeke. uJoshua uthi uNkulunkulu uthi nathi sisho njalo uNkulunkulu uthi amen ukhulume isono sakho amen usikhiphe ngoba njengoba usifihla namhlanje bazalwane uSathana angayenza ukuthi no lesono usikhohle ugcine nje usikhohliwe nje ukuthi hayi mina anginaso isono esinjalo kodwa uzobona ukuthi noma ufika ngale uzotshelwa ukuthi ngelanga elithile uye wasikhumbula kodwa awuzange usifunde wathi wena ungeke usifunde. Akekho bazalwana umuntu oyolahlwa ngento angayazi. Umuntu nomuntu bazalwana uyolahlwa ngesono asazi. Amen. Uyolahlwa. Amen. Amen. And iBhayibheli lithi akekho umuntu oyozilandulela. Amen. Amen. uPaul uthi nabantu bonke bazalwana abangazange bezwe ushumayelo. uMaroma 2
verse 12 ithi nabantu bazalwana abangazanga bezokushumayelwa kodwa bayowahlulelwa ngani bazalwane bayowahlulelwa ngonembeza ukuthi ukunembeza uye wakutshela ngelanga lithile wathi kodwa lo ungayenzi ihlazo wena wayenza njani waqhubeka nayo unembeza ngoba umuntu uNkulunkulu ethema ebumba umuntu wafaka unembeza ukuthi unembeza umgayide ukuthi lokho akulunganga yenza kanje Amen. Ngiyazi bazalwane into yokugcina engifuna ukuyikhuluma yile. Yabona abantu bakudala bazalwane. Abantu abadala bangakhonzi bebasonta. Kodwa uNkulunkulu ubeyizwa imithandazo yabo. Amen. Bebaphuma bazalwane bayolanda imvula. Babuye nayo. Mabeyehla nje entabeni babuye nayo. Nithi kuyenzwa yini lokho bazalwane? Kuyenzwa ukuthi abantu laba bazalwane bebamhlonipha uNkulunkulu. Bebayazi ukuthi no into eyihlazo bebayifihla. Bebangayenzi. Enye into yokugcina bazalwane. uNkulunkulu bebathandelana ukuthi bayamsaba uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ufuna abantu abamsabayo. Amen. Ukuthi lento le ngeke ngiyenze. uNkulunkulu akathi umuntu uthi bathi uNkulunkulu angathi lento le ayenziwe. Ingakho abantu bakudala mawuthi ubuza imibuzo bathi ayenziwa lento le. Uthi ubuza imibuzo bathi wena ayenziwa lento le. Ihlazo kuNkulunkulu. Amen. Bebamsaba uNkulunkulu. Ingakho mabekhupho abayintabeni bebabuya nemvula. uNkulunkulu bebaphendula. Manje leli vangeli bazalwane fanele ukuthi simesabeni uNkulunkulu. Singahambi nezinto esifihlile ngaphakathi enhlizweni zethu. Amen. Ngoba nango wakhani bazalwane. Kuthiwa nona manje into amanje abekhandwa ngawo kwakhandwa ngisho nembokona nefamily yakhe yonke. Ngiyabona ukuthi bokunzima kangakanani. Khona manje bokunzima ukuthi uvume isono. Khona manje thina sithi inkosi kuthethele. Asibenze lutho, asikuyisi nasebhenjini. Kodwa kunzima bazalwana ukuthi umuntu asho nje inkinga nje ukuthi hayi mina ngiyilokho. Kunzima uthi hayi lesi usathana umtshela ukuthi ngeke uvume lento le. Mawuvuma lento le uyazi ukuthi no uyabe usibeke nje. Uyabe usululazile. Amen bazalwane. Ake sithembekeni bazalwane. Ukuyenza njani ukuthi sihlambuke. Amen. 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 Abo ufunde nje ivesi lokugcina lapha ngeke ngishumayele wona. Ngizovela nje ngiyenze uJohane bazalwane. Umpastor wokuqala. Chapter 1 verse 8, 9, 10. uJohane umpastor. Uncwadi uqala umpostoli uJohane. Sisihloko ukuhamba ekhanyeni. Verse 8. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa. Neqiniso likho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile. Ulungile ukuba asithethelele izono. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga. Nezwi lakhe alikho kithi. Ngibethile ke bazalwane. So kufuneka umuntu ongaphakamisa isandla bazalwane. Athi mina anginaso isono. Ngoba iBhayibheli nalo liyasho. Lithi masithi asinalo iqiniso. Nempela siphuma emakhaya bazalwane sigezile.
Kodwa khona manje masingabeka amanzi la sethi gesa uzobona ukuthi insila izophuma. Ngiphendile basaba.